Yebo ingane zawethu impela eshubile sibona lapha uKing Bhaka izama ukucisha umlilo ephakathi kwaMax Makhanya noThabani Ngehlatshwayo. Kanti ke wengane zawethu impela uThabani Ngehlatshwayo ube esedlala ke recording ke eyakhe ke uMax Makhanya lapho ke ethi ke impela ke wemfuna phansi ke uThulweni ke sona ke e6 feet underground njengoba kwayidedela ke information yakhe ke ezitheni ke zakhe bafowethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banginishele ke yona ke lenkulumo ke ephakathi kwaKing Bhaka Max Makhanya naye uThabani Ngehlatshwayo ngengathi yena ke uKing Bhaka ezama uxazulula ke impela ke lokungabona ingasulinye ke phakathi kwawo lamabili lamadoda ake nizwele azela la itori engekho la linda la le recording ithi mina ngifuna ukubulala wena or ngifuna ukuzamela wasuqala manje wavukuzeka manje wachaza ngiyabuza ungakhohlwa phela makhohlwa phela ukuthi sifunani so kanjani manje live sobabili uthini manje sukhohliwe ukuthi uthi ithini i-destination sikwazi phela ukuhlangana manje singakayi-achieve lento esiyifunayo ndoda mina nawe njengamanje asizwani siyizitha ey'nzima kabi uyabo injalo nje indaba mina nawe nje siyizitha impumalanga nentshonalanga kwamanje uyabo uze sizuze lento ulokhuze keep up my files ulokhuze kade ngifonele lo baba lo ethi ufuna ngifike lapha kwakhe and ufuna ngihambe na undodana so uyabona ukuthi izinto seziyahlangana so singabe sisayijumpisa manje nabe sayijumpisa manje mina ngiyayifuna lento engiyifunayo mfowethu ya mina ngiserious ngalento engiyifunayo so singabe sisayona lento yabo njengoba engimema nje efuna afuna siyodlala isikesh lapha jabulela kabi leyo nto leyo mina and ngifuna ukwenza iplan ukuthi kube ukuthi undodana sihamba naye because ngalo lelo langa I think ilona ilanga eliyongenza ukuthi ngibuye ngazi konke uyabo maqondana naloko engikufunayo so nje sibambe kanjalo nkabi yami sisonke usafuna mono uma ngithi uqila ngale ukuthi ulizwile igama lika King Bhaka ukuthi ulikhiphile phakathi nendawo wathi wasuyayibamba wathi ya ubaba wendodana ungifonele kanti vele uKing Bhaka wayekufonele ezekutshela ukuthi uzokwehla nami ngemoto savumelana ukuthi sizohamba ngemoto yamentsha wena wasuyanyamalala sekufanele ngidrive nawe ngeThekwini uyakhumbula lokho mina Max mfethu ngifuna abantu mfethu lalela Max awuvula amadlebe kodwa ulalele abantu musa ukubanika isithombe sokudlala njengo victim yonke lento yenzayo yazi ukuthi kuyiskeshi sokuzama ukugeza igama lakho lapha nakuzulalela mana ngicela okay yazi ngizokwenza kanje khona uzolalela phansi ngithi musa ukuzama ukuzenza ivictim ukuthi yonke into uzama ukwenza ngathi wena uvictim kanti iqiniso uyalazi ukuthi there is more behind the social media itself kunento more behind the social media oyenzile towards me and njengoba mina ngiza la ku social media bengisayifihlile leyo nto le so mina ngiveza iqiniso kulokhu ku social media ukuthi lo muntu uphethe into eningi azenza le ngemuva nacabanga ukuthi ifihlekile le ngemuva and wena uzozama ukuzenza ngathi uyivictim la phambili kwi social media uzama ukucontrol ingqondo zabantu ucabanga ukuthi bazokulalela bengayizwa lento engibanika yona ngoba iqiniso lithi there is more that is behind social media and the social media told us the less than what we have there behind the scene King Michael la ngikuphazamise khona ukukhuluma ngiyaxolisa Thabani njengamanje uMax ubuke ephumile ngabe ukhishwa wena khishwa yimini wama akasafuna ukuthula hayi wenza iphutha Thabani wenza iphutha njengoba sila ku live wakho inhloso la kunabantu abaprofessional abalalele abafuna ukwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani mangabe ekhishwa ku unfair yena ile zinto uMax agcine ezilwela and ngampela la
ubulungiswa akabutholile ngokuthi akhishwe ngoba nakho eze ngapha mfethu Thabani yabo enye into ifuna siyibone bengabizo ngiyamfaka bengenzela ukuthi ngisho lento engisho ngalibeke ngicela ukuxolisa nje kuMax siqala Max mfethu ake sixoliseni bafethu sikhombisa abantu akufanele ukuthi abantu bengabe sik-live wakhe athathe into yokuthi vele uyena okucontrol vele akhiphe noma afake kanti lento ibalulekile yabo mhlawumbe nje Max ake kuxolise mina kulonto mfethu ngoba angifuni bengazi ukuthi kwayi mina nginalo iqiniso yabo ngiyaxolisa kakhulu lo ndawo Max makuthi ukhiphe Thabani ngoba into ozuyisho izokusiza nawe ukuthi ukwazi ukuyidefender ukwazi ukulibona iqiniso yabo cha kodwa King to be honest go le recording le eqeda kudlalwa sizwile impela ivoice yami impela leyana kodwa to be honest angazi ukuthi abantu bayizwa kanjani kodwa ayikho nje into esolisayo lapha because leya recording ayiyona ngisho imfihlo ingakho nje nawe King unayo le recording uyabo nami nginayo le recording nalo muntu owanisendela yona wanisendela ngoba azi kahle ukuthi akuyona imfihlo la akuhlethwa la igama lakho King alikho la igama likaThabani alikho la uyabo ngiyikhulumela nje ngezinye izinto ubaba nendodana yakhe angazi ukuthi wena King uThabani useyindodana yakho yini Max mina uma ngabe nizifaka nina kule recording kanti uThabani useyindodana yakho King mangikhuluma ngendodana I don't understand but ke angazi asidlule kuyo King angifuni ukucomenta ngayo kakhulu I think abantu bayizwele ngiyabonga lapho Max mfethu ukuthi singagqili entweni okuzama ukulungisa yabo leli gama urishilo ukuthi mayisiyidlale we recording let the people decide lapho ngikuzwile futhi uThabani ukuthi ayidlale wenze kahle ukuthi ayidlale but mina into engifuna ukuyithola kahle bafethu ukuthi uMax benoThabani yini into ebaxabanisile kuze ngena amagama abantu engafanele angene shiyani Max mfethu bengabe nawe usulwa into sewuyibeka ngendlela yakho yokuthi izwakala noThabani eselwa ake sifaceni iqiniso bafethu uyabona ukubuka abantu abawu 3800 ampheka uma level angahlukene uma kuukuthi Max mina khona iphutha engilenzile ukuniphatha ukuthi nize ngixabane aliveli la uma kuukuthi khona iphutha engilenze enkosini aliveli ngoba uyabona ukuthi kuthiwe kuzokhulunywa kodwa ngakhulunywa ake kuvele kukhulu futhi babona abantu ukuthi nami nginaqinisa emhlabeni makuthi anginaqiniso ukuze ivalwe lento bafethu kuprotecteka amagama abantu uqhubeke nempilo yakho Max noThabani impilo yakhe umsebenzi wakhe nami ngidila nabantu abafuna usizo kumina kungaloku njalo isiphithiphithi ngathi kudlala isikesh uyabo mina mhlawumbe aqale mina uThabani akaze ngixabane naye and into eyangixaka kakhulu la ngabona khona ukuthi uThabani nje ukuyimishini nje akuyo not ukuthi it's about ukuxabana kwethu because to be honest mina noThabani asazana uyabo okokuqala nje lo mina noThabani asazana siqala ukwazana I think in December if I'm not mistaken if not this year but sazana nje manje uyabo and then sazana kanjani na la ku social media mangimbuka uThabani elokhuza elwa nenyanga ejaha inyanga ngalezi zinto lezi zenyanga ke zokuqoleka kwabantu lapho ke la khona uThabani ngase mina ngimsupporta kulokho ukuze abantu babone ukuthi ngempela isociety ayifuni lento yecorruption yenyanga uyabo ngamsupporta lapho kuleyo nto ngangifika ngisho ko live bakho uThabani izinyanga ezinye ekwazi ukungena sithuke khona live lanje kucace nje ukuthi amuyithi uThabani kulento nje yezinyanga uyabo kwazi kwafika la khona secaca khona ukuthi uThabani uselokhuza usesondele eduze kwakho naku kwakunetulo laphana lokuthi angazi omabale ngibazama ukumbulala kanjani noma ukumbulalisa wasondele eduze kwakho wathola iprotection kanjalo waba right uThabani
sakujabulela konke lokho kwase kuba mnandi kakhulu ke King sobabili sesi team nawe kwaba mnandi nje kakhulu uThabani mangabethu engena lana eshaya inyanga nami ngingene manginesikhathi mangingenaso anginaso sometimes angifonele ukuthi asambe sekulive yabo so leyo nto leyo yayinhle kabi uyabo between mina noThabani nishayelani inyanga Max mhlawumbe singabe sayijomba kakhulu abantu bafuna iqiniso manje zishawelani inyanga mayishawa I think I just mentioned the King maybe mhlawumbe ubushawe network I just mentioned ukuthi uThabani bedila kakhulu nalento yokuqoleka kwabantu uyabo lento yokuthi inyanga ziqola abantu ezinye ziba fake abantu kube ngazi ukuthi zibalaphile abantu bakhokha imali only to find out ukuthi umuntu akazange asizakale zonke lozo I think iHot City le uThabani ayivulile le association yakhe le iRegister iHot City I think idila kakhulu naleyo nto and before ayiqale yonke lento uThabani besixoxa ukuthi ucabanga uqala into kanje sibonisane nawe King ukhona bekuyinto enhle konke lokho uyabo izinyanga bezilandelela hayi ukuthi beyishawa izinyanga bezilandwa izinyanga ezikhona abantu zilandwa ukuthi zilungise lento mana Max iHot City sayibonisana nawe noma iHot City wayifica ikhona vele isebenza uthini lapha ucacise wafika lenkampani ikhona noma wafika wena vele ikhona wase wafike wakhuluma nawe uEda nje hayi ungathi sabonisana wayivula shona iqiniso ukuthi ngamfica esebenzela ngase ngizwana naye ungathi ngafike ngahlala naye phansi sabona ungayisho into kanjalo chaza nje lapho kubetliye ungathi wabonisana nami because I am the founder and no one assisted me here. No, lapho thank you for correction. I think ngikhulume ngigijima lapha kahle into engiqo vele njoba ngishilo mina ukuthi ngikumentionile lo ukuthi ngafica uThabani ebusy elekelela abantu eqolweni kwabo ngafika mina ngamsupporta ngikubalulile lokho and then ukuthi sewuzoqala ke manje lento ibe semthethweni ibe officially we register kukho ilapho ke la umuntu waye present ikhona la khona sekuhlongozwa lezo ndaba zokuthi lento ayibe official lento ibe semthethweni mangabe iba namaphepha ibe namaphepha then I was there I had some of the opinions amaphepha Max afakazela mina ngithi mina kuwe this thing existed wena wangena wasuya wasuthi hayi lento leni ifuna ukuthi uyiqikelele ukuthi ibe right ibe namaphepha ngathi mina kwena akhona ungathi ngawaqala nginawe I hate that part ungathi unganiki isimendlela ukuthi waqala nami shona ukuthi wawabuza ngakutshela ukuthi akhona ungathi waqala nami I'm busy fixing your tongue ukuthi ungalibela uyimatanise engathi khona wakwenzela iHot City angazi ke ukuthi iargument ikuphi la ngoba ngiclear nje mina into engishoyo ngamfica uThabani eneHot City kodwa mangabe sekuthiwa ke manje sekumele iregister I'm one of the people nami ngasho ngathi no lento ngempela ngabe umbono omuhle uwe owavela nalo mbono angazi ukuthi argument ivuka makunjani la ukuthi uwe owaqala lento uwe owaba nombono then thina sase sikukhuthaza noma sase sikusupporta kuleyo nto leyo ngithi ke mina ke saze senza iconference call supporting leyo vision yakho angazi ukuthi maybe mhlawumbe ngibeka ngendlela mhlawumbe ngihlulo kubeka ngazi ya ngicela ungena anongidedela ngikhuluma ngithi igcineni mina umuntu ofakazi ongekaqamba manje yabo ulokhuzana uThabane vele nami ngimthole ewenza umsebenzi ikhona iHot City ekhona amaphepha kodwa kulamaphepha akhe kukhona obekushotha uyabo so bengabe sikhuluma sesithi thina Thabane qinisekisa ukuthi ngoba udila nento ezicayi la and udila nabantu abakuma level angafani vala wonke ama loopholes ukuze angabukhona omunye umuntu
oyokubamba ngecourt afike ukuthi awucomplyanga nokuyi yabo. That was our take sidawo wathi no King nawe Max wonke amapha khona iHoly City restart sathi kodwa uyayibona yini ilubuholi la sayikhopha khona ngenhlahla wayibona futhi wayifixa leyo nto. That is where we are yabo. So ngiyavumelana mina ngale difference kaMax futhi ngiyamuzwa uThabani. That is why bafethu into engiyicela ngicela ukuthi njengoba lento siyikhuluma ake sisebenziseni nothing but the truth. Uma iqiniso lingigweba mina njengo King ngitsheleni bafethu mhlangene King ubhedile la. Bafethu akekho umuntu ongalenzi iphutha emhlabeni. Uma futhi iqiniso lingangigwebi ningayenzi into ezokwenza ukuthi abantu kuthi one day sekumele kube khona ngidlalayo abasangithembi iqhaza edlala ngoba inini senengene ngaba not credible. Cha ngiyakuzwa King lokho kushoyo angeke ngikuphikise uThabani ngiyamuzwa lokho kushoyo angeke ngikuphikise kodwa ke mina ke nginayo nane draft lana la khona uThabani wayesa drafta nje umbono ukuthi kuzoba into kanjani walandelisa ngemessage egcineni esho ukuthi ngifuna ukubaphatha laba so nginayo leyo evidence engikhulumayo mina bafowethu mhlawumbe ngumuntu obukeke ngathi uyajoka mayikhuluma noma engathi mhlawumbe unamanga ngazi mhlawumbe indlela engidalwe ngayo kodwa mina ngiyikhuluma into engingenabo ubufakazi bayo into engiyikhuluma nje isikhathi esiningi inobufakazi bayo uyazi ukuthi izinto eziningi mina engizoyikhuluma njengamanje angeke ngikhulume ngento engingenabo ubufakazi bayo kuyikona ukuthi angihambe mina ngiveza ubufakazi kuma platform arongi kuzo zonke indawo ubufakazi bonke mina nginabo nezinkulumo nezingxoxo nama voice notes and recording everything I have angikhulumi into engingenabo ubufakazi bayo because mina ngumuntu omthetho ngiyawazi umthetho ukuthi usebenza kanjani kodwa anginayo lengqondo yokuhambe ngidisplaya izinto ngenhloso yokuexpose abantu kuma platform wrong. I don't do those things. Uyabo? Lana into eyasiqhatha noThabani. Yebo King. Yeah. Nibangani bafethu abantu bafuna ukwazi ake singenene ethini nibangani ukuze mhlawumbe nabantu kuma comment bazocontribute ngesolution. Yeah. Bese ngilapho King. So bafethu singalahla abantu umqondo uma besengiza lapho King ithani King isikhathwe uwena yabona bese ngiza lapho King vele King ngizoyiqala kanjalo lento ngizoyiqala kanjalo impela King into oqala uThabani wazitshela angazi ngabeka ngaliphi igama wa misunderstanda ivideo engangiyenzile engangibhekise kungizwe emchunu waphindwa misunderstanda ivideo engangiyenzile engangibhekise kuphe emavideo nami la khona ngingakaze khona uThabani sazwana singabangani ngangenayo inhloso yokuopposa uThabani uyazi ukuthi makhona izinto engangidinga ukumbonisa kuzo sasifonelana njengoba ngisho ukuthi besingabangani besifonelana Thabani lokhu mfethu nganjani mhlambe sikubeke ngalendlela yabo besifonelana nje kwisiphilela njengamajida wonke yabo so I think indaba yona ungizwe emchunu waba kwi-podcast wakhuluma amazwi kanti on the later stage noThabani uzwakhuluma amazwi afana nakhulunywa ungizwe mina mangenza ivideo ngiaddressa ungizwe ngenza ivideo ngingakaboni ukuthi noThabani useconfirme amazwi kangizwe emchunu ilapho ke la ngathi khona mangibona uThabani engakangithinti ngamthinta mina uThabani I think kwakuyisekuseni uyazi uThabani wayifakaza lonto khona la ngamthinta uThabani ngathi ndoda engasewenzeka imistake la ungamangali mawubona ivideo eso beyingaqondile kuwe kodwa beyiqonde komunye umfana obizwa ngophe ngaze ngathi mina ngamchaza ngathi unamehle ngathi iChina lo mfana loyo ngaphinda futhi ngathi ivideo number 2 beyiqonde statementini esenziwe ungizwe emchunu kwi-podcast malungana nendaba yezimoto zamakhosi of which I think uThabani ke leyo nto leyo mhlawumbe ngazi why misunderstand kanjani noma ngingasho ukuthi why misunderstand ngoba ungathi ngiyamehlisa mhlawumbe ke
mhlambe wayi understanda ngenye indlela mina ngangingekho kuyi uThabani ngangiyomfonela mhlambe sixabane efonini ngangeke ngenza ivideo ngoThabani uyabo wena King manginenkinga nawe bengiyokufonela sixabane efonini hayi ukuthi ngenza ivideo ngawe King ingakho nje ngakhetha ukuvele ngithule ngingaphendula ama calls ngingenzi lutho ngoba benginenkinga yokuthi ngizoba confronta kanjani labantu ngoba ngibakhonzile kodwa futhi manje kubukeka ngathi bayangishaya uyabona nje ngesikhathi ngithula King ngase ngiwatholile mina ama recording wena King mawuxoxa no Thabane ngami noma uxoxa nabanye abafowethu engeke ngibafake la ba irrelevant kule topic engeke ngibafake uxoxa nabo ngase ngitholile zonke lozo zinto ngathi decide mina ukwenzani ngakuhlonipha King ngamhlonipha uThabane ngathula ngangenza lutho guys ngangaxabana nani ngangenza nje lutho ngathula uyabo then sengibuya ngoba uThabane esengitalapha and bangangibuye mina nakhona uThabane mayengitalapha ngoba kade ngangitalajwa mina ngibuya ngoba sekuthinteka nenkosi isithinteka inkosi yangena impela ngiyabona ukuthi ingena izivela ngentamo endabeni yami ilapho ke la ngabuya khona mina sengibona ukuthi hayibo akulimali mina ngedwa kodwa kulimala nomunye umuntu oseceleni then ngangena lapho ke mina mhlambe ngizozama ukwelekelela ukuthi lo muntu akakhishwe kuleyo nto kuqondwane nami ngqo uyabo so ileyo nto ke King eyaqala umsindo nakhona abantu bawofakazi uThabane ufakazi wena King ufakazi akaze ngimtalaphe uThabane akaze ngikhiphe neyodwa inhlamba ibheke kuThabane ngenxa yokuthi angikaze ngibe neinhloso zokuxabana nomuntu engimthitha njengomngani wami njengawe King angikaze ngikwenze lokho ingakho uThabane ngingakaze ngimdelele mina uyabona so yonke lento isukele nje kwi misunderstanding noma kwi wrong interpretation of ama video ami ayiqondene nabanye abantu uThabane wasigqoka leso sicathulo leso esasikade singathengelwe yona by mistake noma sengimtshelile ukuthi Thabane ungamangali uzobona into kanje ayiqondile kuwe ngamtshela lokho before ayibona ivideo wathi mayebona ivideo uThabane wavela wayithatha personally wayiqondanisa naye wabuya ke wazongiphihlisa uyabo ofuthi namanje King ufakazi namanje noma sengiphihlizile angikaze mina ngimphihlize back angikaze ngimphihlize back uThabane Max uyiqala khala number 2 mangisale sengiqedela Thabane uzothatha manje number 2 uThabane King njengabangani sasixoxa nje ukuthi hey une issue yakhe ekanje angifuni ukuyidisclose uyidisclose yena kune issue yakhe kanje inabameli bashaya ngemoto yonwaba bahamba kancane ucela ngimelekelele sithathe lento iye kwabanye abameli abasha asebatholile wanginika ilocation yakhe uThabane kamnandi ngasuka endlini saplana idate ngasuka endlini ngadriver ngithi ngiyakuThabane endleleni ngangiveleke ngingekho right ngalezo nsuku endleleni ukugula kwangiqinisa ngamfonela uThabane emfethu ngiyajika ngufreeway la ngiyajika manje ukugula kuyangiqinisa ngeke ngifike ngisho etown ngicela ukuphuthuma kudokotela unayo uThabane leyo nto ngaze ngamshuthela isithombe sengikudokotela udokotela engilapha benginayo mina location kaThabane before a shift and isikhathi eside before uThabane a shift izinto eziningi uThabane beseyiqalile la ku TikTok if mina benginenhloso yokuthi ngempela ngifuna uThabane ngimfuna uthuli ngabe ngirelaxe kanje Nkosi yami ngaba ngizange ngiye khona ke ngiyophenya laphana noma eseshiftini ukuthi lo muntu uphume washona lo muntu wenze ngaba ngikwenzanga yonke leyo effort leyo nganeza kwethu mina anginayo leyo nhliziyo embi yokulandelela umuntu ngithi ngifuna abulawe or ngifuna abenja anginayo leyo nto Nkosi yami anginayo nje ngizidlwangudlwangu ngomlomo emavidweni thank you Max lento yokuthi umuntu athi bengabe eaddressa ukwazi ukuphosa lemibuzo suke emncanyana in between inobuhle futhi iba nobubi ngoba
iyakwazi sometimes ukuguide mayisiguide nabantu ezintweni abafisayo ukuzazi kwi-presentation yakho because le presentation ayikho prepared uyabo. So not ukuthi all the time umuntu usuke kuphazamisa uthi mawusapresent bengabe esethi ngicela ukubuza ukuthi uyabo. Kodwa ke ayifani ilokhuzana i-understanding. But into mina mekusakade lana ngithi ngifuna ukuthi icace kahle khona into oyishilo ngathi ufika uThabane ethi une recording ngesikhathi ukhwindaba zokum-assassinator or something uyabo. Athokoza nawe bengabe ama recordings ekhona la implicator khona mina noma uThabane noma ubani lawo ama recording nje uwadlale uyabo. Ukuze abantu bangagcini benokuthi emqondweni hayi khona enye into engale yento ekhulunywayo because intanta yami kulomhlaba esikona ayikho into engiyoyikhuluma engiyosaba ukuyimela mangabe sekuthiwa kufika isikhathi se-confrontation. Ayikho into engiyoyisaba mina lokho nje rest assured into yonke mina ngiyayiqonda ithi ngqo uyabo. Uma kuukuthi ama video song abadlali ngeke ngikuphoqe futhi ukuthi wadlale mhlawumbe ngezathu zakho naso kodwa angixoleleke ukuthi abanye ngoba sinabantu ma comment simphoqile ukuthi ayidlale leyo bengafuni ukuyidlala uyabo. Kodwa mawuthi wena wakha wadlali usewasixolela Thabane angasho ukuthi kodwa sicheme nawe ngoba ikhona inkulumo ebuyijika ukuthi hayibo why mina ngidlaliswe kodwa why lona angadlaliswa. Thabane ngicela mfethu ukulithatha mina ithuba bafethu ngilibuyisele kuwe nibangane because into efuna understand wena ukuthi sekunamagama abantu angenayo engamela ngene kubangwani kahle sekunama recording nami engathi kuona sengithatha amasayidi ngize ngithatha isayidi nje kubangwani ngize ngithatha isayidi mina yini lebangwayo asilungise into ebangwayo madoda yabo ukuthi iyathembana after lokho noma isathembani sokuweli lokho kodwa akulungisweni lento ebangwayo. Abantu abakhuluma ngo-4,000 u-4,000 kade ngimkhokhelile uThabane mhlawumbe nje sidlule kuleyo ka-4,000 uThabane unayo i-proof of payment ya-4,000 so ngikezela ukuthi sidlule leyo ngoba abantu ngiyabona lapha e-comment section balo bethi 4,000 uThabane dala ngimkhokhelile leyo mali leyo unayo nayo i-proof of payment. Yeah. Okay, all right. Asize la kule ndaba le. Yabona mina ukukhanda wami ama video la ngangiwakhanda ngenhloso zokuthi kusizakala abantu. I-video le yemoto zamakhosi ngangiyikhande because ngangithole i-approach ngize nginama evidence ama court cases amanye amakhosi agcotshiwe ophongolo uthula sizwe awalimazayo awafake ngaphansi awasabise enze yonke into like i-evidence yonke ikhona nento egcina i-evidence evelayo ukuthi uMiss Zulu yamsaba uthula sizwe. But ke angazi ukuthi ke ngiqhubeke noma ngenze njani. So sengiza la ekuthenini angikwazi ukuthi mangabe mina ngenza umsebenzi wami ngilwela abantu akuthiwa labantu laba bazocela usizo lokuthi sicela usilekelele sinenkinga lana sicotshiwe nenkantolo isibekile kufanele ngabe sesiya operate kodwa la sivinjwa uthula sizwe lana sinenkinga imoto asitholile kodwa lana sivinjwa uthula sizwe. Angeke ngikwazi ukuthi mina kuthiwe ngiyasaba ukukhuluma lo ngibe ngathatha isinqumo sokukhuluma nepublic into eyonakele. Emva kwaloko Max wena ngikhanda ivideo ngicomplaina ngayo uthula sizwe wena ukhanda ivideo yamncoma right ke uthi wena boyikhandele ungizwe usho njalo uthi boyikhandele ungizwe sengezwa then mangabe usuyikhandele ungizwe avela kanjani ama cases aseqhamuka ngaphansi lawa ama recordings ase umshosha phansi manje akhuluma ngegama londodana nami umuntu ofanele ube naye eThekwini umuntu ofanele ku-obtain ama address akhe usuyasetshenziswa wena ucinga mina wena aphuma kanjani aputshuka azafike la esekhona ngendlela yokuthi wena usucacile ukuthi uyisithi ususebenza nezitha ecasulwa indlela engisebenzela ngayo epublic ngokweqiniso kwenzeka kanjani ke lo yiwo ke lokho kusixabanisayo ukuthi wena ngapha ngikuphilisa kahle njengomfowethu ngikusondeza eduzane wena ngale ubona isonka wena ubona ukuthi hayi no ngizopopa la ngizothola isinkwa la ngizothola isinkwa la wothi ngithathele offer ngidayisa uThabane